Ya queda también controversial el oficiales del Pdea 9 lang semana después que muri al día detainee nombrado como si Boboy Sumampil, después que el argumente precura hace o hostage con el Assistant Regional Director del Pdea 9, Levi Ortiz anoche. Ya muri si Sumampil na 2 bala de tiro na su pecho, causa del de esta actuación de lanzada del un umbrella nail con el oficial. Por causa con el oficial encargado del Zamboanga City Police Office Superintendent Luisito Magnaye ya dale orden para conducir Hondo investigasyon con este caso para poder saber el verdad incidente. According to the investigations conducted by the members ng sitting Sinunok police stations na yung suspect na nasa custody ng Pdea nakikipag-cooperate daw sa kanila na nagre-reveal ng mga informations at yun ang naging dahilan kung bakit pinagkatiwalaan siya na kasi nagpalipat ng pinalipat yung posa sa harapan niya dahil magdo-drawing siya o kaya magbibigay ng information, mag-i-sketch at yun ang tinake advantage niya nung ilipat yung posas. Nakakuha siya ng isang pointed object na Encargado na investigasyon amo el personal del Police Station 8 taen kabesa si Chief Inspector Ingming Ladjaali. Kung sumampil, ya pwede arrestar del Agosto 11 lang por medio del un bypass operation alina barrio del Tetuan. Asigun na report del Pdea, un aligaw miyembro del Gun for Hire Group y Abu Sayyaf si Sumampil. Ya publica también más temprano el Pdea con el kopya del 2 warrant of arrest na kaso de murder de Sumampil más temprano. No hay mas dali pa komento el Pdea con esa asunto, iya deja con el investigasyon na Philippine National Police. Albert Luna, Dateline Zamboanga.